Thank you, bestie. Bestie. Ese ko wari uraho? Ndaho nyine wese urago ndeba. Ese reka nzinyihere no kutuzi dore ndumva izuba rimeze nabi n'inyota iranyishe. Urimo urafata iki? Fata icyo gafatwa muri roza. Narinje kugusaba amazi. Amazi kuri WhatsApp. None siko nari mbonye ufite amazi, nyine narinje nje kuyakwaba. Sawa rero. Ese ahubwo amakuru ya papa wawe. Makuru ni meza. Ese kubambye ko papa wawe yavunitse akaguru. Ese uri muganga kuzaza kumuvura. Ushobora kuba ntari muganga. Nakose ko papa yari umufundo. Ahari urabizi ko kuguru kutavunye. Nahaha. Uko byasa kose ntago ari umuyedi nkase. Yagiye kuntereza suranzanye. Uranzanye. Nahaha naje nagusanga wicaye aha ngaha nge nigeze nzana na. Sawa nari bikatuze tubigire namba. Tubigire nambara mu minwe. Tubigire nambara mu minwe uranca. Uko wakoze umunwa kose ariko ntundenzeho wa muntu. Ese si umuyedi. Ibyo turi gupfa si ibintu byumvikana so n'umuyedi. Oya ariko psiko none umufundi. Psiko n'umufundi. Bavuga umufundi ufashe ururimi wumva. Papa afite izina risebetse fata iki? Fata umuntu uvuga umufundi. Umuntu. Oya. Ururimi. Umufundi. Ay. Aha, wahora n'iki ko naso nawe yaguye yikoreye igikarayi agiye guhereza umufundi ariwe papa wanjye nawe akavunika akaguru. Ibintu utangiye kuvuga si sawa. Shaka ubunzanye nanone twajya tukate tubigira se. Tangiye. Nakubwiye ngo ntundusha imbaraga ntundusha umunwa. No mutwaje ngo ni degede byaguye mu imashini urazi iyo yagonze capati ku netivi. None ntago bakiri capati babaye amazi. Ndebereye umutwe wagira ngo ni igihaza banze gusasira. Ndebere cyangwa se intebe y'igare. Nope. Ngo nawe rero ufite umuti. Nayo maguru wagira ngo ni uduti imihati. Izuru wagira ngo ni mondisi. Nayo matwi wagira ngo ni biriya binuza bikanari. Ariko wanyana n'ibikanari mugira. Umusatsi wagira ngo warwaye bwakiri mu mirire mibi. Ibyo jose sagira ngo ni rya muyongoyo. Urabuzwa nande kwimuka ariko soka ari umugeni. Hako nawe siko n'umufundo. Ndebera none wagahanga wagira ngo ni ingofero y'igikingo wambaye. Nese uri kwasana. Ngo nawe uravuga kusa nk'inyida usko usa nk'inyida heshe gusa akakanwa kamwe nkatise kuri umaze kurya. We twavuze ku byo guserezanya ntabwo twije tuvuga ku byo gukoraho bari twumvikanye yuko ngewe nagukorana ku muntu biriho ari ugusererezanya gusa none utangiye unkoraho ninshaka nkwica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.